for mema obibia akwaba munuaba ekwesikapa ena motimi eniyi Ghana wahala dwumedie na ebre asose yede ebesom ne ensem a ye ba betwe no sre ene abasa Multimedia Group of Company Limited eye enkrofo wo mu ye adwuma ewosa ye group anase multimedia adwuma no dodo na a resign e de free enwuma no mu na nipa ye ka ne ho asemi ene eye na ya brefo na ene de ne nsem beba bonten fa ne resignation letter wode ekokoma eye Adum TV no na ye hwe ni musenko beba ababekasa neso so ene de wodi video bi ababa betu edwa abusuafo ebeye se yesusu ye beyi ede achamo we ene the first time kasa wakasa ye efa ni resignation letter wode ekoye no ehun na mama ye mbonra ensem no emu abusuafo se de monim no enje ye bia ye Bishop Benanyakun wa owu ye ema kasa abusuafo Kumawood actors ne actresses sorry ye ena ye frɛ maame ne se ye frɛ emma se ye frɛ emma se yo omo frɛ we si se ekoye tweka obia eka ne de obia kyerɛ na adwen de efa ho eno emma je se enkwada yi mu bi anase Bishop Benanyakun nuanu bi ekokopie mu ewo eye Adum wo mu stations no ba ko ana je se wone wo mo etwetwe enkomo efa eye de ekoso ne ayampa se eye celebrities na na se Kumawood actors no ebi efre wo mo se de na wo mo eka na nanka eyampa so se emwa bi ewo ho na wo mo eye so wo mo de ebeboa ma che se abusuafo enso so ede wo ma no disem atu edwa we ema eye yenua ba na ama magban abaye yo wo UTV a wo United Showbiz I host no wono so efra ye se wono so ebetimi akasa kakra e de afa ensem ana ekoso no eho na enum ema eye na ya brefu busansemfo amienu ba ku mienu bi ewo ma Ghana fo binum susu se entwaye as a professional journalist and I say eye presenter eni kwan se wo kasa sa na se ni kwan se wo busa sa ensemfo ano ewo eye kasafidie no eso na nsem obusa ye ebi ene ese se eyampa se wo eye Benanyakun number dia ene won bobo se de wo ka se wo frɛ na wonya no won bobo na Ghana fo ene obi a ehu se ampa eno ma che se ye nua bayi wa obu na sumu enua wanfi eye ensem abaya ne kan ka kire ne sem wonim se a question a wo busa na asem a wo busa no ye ade a wo betimi a respond to it ebiem wo busa ne se eye no edra wo mu beko bia na eno so wo bo eguye na wo mu dwumadie no kosi awieye no na Ghana 14 ase hu se da bi ensem abaya no ebusa na ya brefu ebusa ye no entweyem enye ne kwan so ano no as a professional journalist and as a presenter ensemfo bi wo hono ma eni kwan se ebasa we ema ye Kofi Adoma won wani kwapo de na no betu mu ka se hwe moto wonu mu amutwa abaya na da pa amutwa bonu munim ne akoso munim ne ekoso enti ebi wo hono ma otisete so krampo na de beka ede a chew no wo bonyo so ensin wutim ensusu ya kan de a chew wo ne hwan koka so comfort se ko kan ena wo se wo kan because e your producer wo director ena de sa ensem no ahye wa no se kan na wa kan enti nka so boni de nko wonsusu ana won se ensem fata se Ghana for ebetwe abaya no ede sipisie so akoro no ama ne wre aho ne ho na enum na je se yenu abayi yete ya ne se wode eye resignation letter akwakoma eye Multimedia Group for se tinton time me no moton kwanta ya pai eno anu no dwumedie no mejai se baba be pa chopa ewo mfonso a menye ye ho de menye ene mejai mu mejai na ne asem ede na asem eko na asem we kozo no binum say na de na ya brefa wo se wujam because of a ye chopa de ye den we ya homa so o kire ne ho ena say ebinum say o jai na won wo pa kodada na wo penyina so obi de jai enu nti na we ba ye wa hyeda fa no wo kapa wa na den say jaya ena obi jaya wo de eye paper abasa wo resign e de afi na enum no na ye hwe enum kwan senka abaya yi ebeba ababeka se na ne de ye nua sore ya ye nua bayi e de akwakwakwoto ni Instagram page na ne somebody etu edwa no eni wo say hello I hope everybody is fine. I am okay as you can see. And I want to use this opportunity to say thank you to everybody. I knew I was loud, but I didn't know it was this massive. My battery died about 3 times yesterday. I intentionally put my phone off at some point, and they have not stopped calling. I want to say thank you, and I love you guys too.
we ene ne nsem a wodi atu ejo na chese wono de Dienti a ema ne agya ne ayi ne de ono wagya yewie de ehun hia so ba explain say ya na say because womo no omo eye adwuma ehun no say wono o yemfoso de ebidima womo na se womo bu nanimtia ena manoma kakra bi ekoso na numpo na nya ne mfonso na ni nyina mo no mu da ni nyina de gu no so de a ene eno ano no na wono de wo kire odo a wode do eye enkrofo womo edwe ne ho emra eye wo free ana say dodo na te say wa resign no na je say atendidi ana twa ye twa bo ne de wa address issue no na mo man kuti ni nsema wode etu edwa no. Hello, good morning. Hope everybody's fine. I'm okay, as you can see, I'm very fine. I thank you all. I want to use this opportunity to say thank you. I knew I was loved, but I didn't know it was this massive. My battery died about 3 times yesterday. I intentionally put my phone off at some point and did not still stop calling. I want to say thank you. I love you guys too. So we'll talk about it later at the right time. But I just want to use this opportunity to say thank you to everybody. I thank you. Ebusiafo we ene ne nsam a wodi egu akwan mu we eno ana mekenkan de ma ono so na wo se yekokotie efri wono ankasa nanum na kwankwan akoye se eyetuma de bosirim kabi ena ye de abetna ha no enti se de mote no no ene se de mekan na che se eye ne kwan so a eno no eye twa mu twa bo no de wa address issue ni bia ene ensemfo a nkofo ebusa efa eye de ekọ so enti a ema ni gya ye no de wan fa nto gya na emom odo a Ghana fo ebinom adane di edi ache no ebra wo jaye na se ebra wo de ne letter ekọ ye se wo jaye adwuma no ebesi sese no wo timi ehun se owo edom pa na no onim pa se wo dom ba no onim se that massive kese sa ade na che se no wonder endwen odo se nipa bia ye de ya onim so wa adofo wa atamfo na so se de na osusu se bia nka na adofo be ye bia be 50 na eko 80 no na che se wa ye shock price ewo eho no mpa eye na wadi nsem we etu edwan na Ghana fo bi no se eno ano no woni obi ani nchirechire mu woni obi ani nkonwasie na wa baba betina ho no baba ka se na ebe am presenter na ye mi sei ana me director ka say enti me share se de ekono na ebi am janya na se no se de wa baba address to your issue no it is okay na abusia menti se ansem bia ba na ye free obi a obeka ipasala bo ho nsensem ba ye yebebo ni din e wona 2 TV so de obeka ya ne se ono de ekoso nyina enye no kwena so emrepam no ye nua ba yi nso so akase bi no so no so ne se mo de tuja na se emrepa na ya emrepa ben because me dwen wa menti ase ya wo mrepo ne ne wo mrepa na time a wo mo ba bonten be kasa na ye na that time na ye mrebone ana na adenti na ye mrebone dia wo mo ba ebe be kasa na mo ntwen ma mrepa ni drum be me explain bibia no mo fa ni nyina entu edwa enka ehun we ene eye ensem a Ghana fo bebre na no wo mo ekeka wo mo ebusa because there abaya no wo ye anase de wo susu ana de wo ka no wo mo ni se eye ne kwan so a eno no de wo ye ne de eye no a eno ne binum so wo ni se de bi entwa ye kwa wa ba bonten magana fo hunu de ekọ so hwan ene tosin e won nsem ni mu hwan ene di fo hwan ene di bim na ne nyina mu no wo di atudwa ye hunu how are ye nsusu ye be go about things na etimi aye ede amai na adenti ena afedie wo ba betoto apapa so na mrepam ena say we ene ye nuaba no nsem a wodi atudwa ne se de Ghana fo esusu ye ehu ye ehwe se de enyoma esi efa ye abusua Nana ya brefo jaya wajai every multimedia group a wono aba bonten abe show odo a enkrofo de kire no wono susu aba be reply say wono susu edo wo mo no we ene eha ene yedi ebesie na se de wo kan no no wu ni say ye ne kwan so no anu ya na nke wo so de ba anasa anu ya na nka Ghana fo ehwehwe de free ni ho no na ye ne kwan so a eno no eno ana ode aba no anase nanko address issue no in a different way ema ye hunu de ekwa ankanu mum ebeboa
abusuafo san ena wosi edwen efa san ena wo ho ensem no esi efa se de wadwen etrewu bia no mema ne enka wo nko awotim enya de se yensoso ye behunu enti fabra yen e wo too much gh your comment section ebiem nsoso ne share your videos no fama adofo ena fofo e wo all the social media platforms. Tuma say your Instagram page, no follow you at TumaGH_. Na me ma remfi and so be like your videos no de amaye. Aha, in the Jumedian besi meeting ene equia sikapa. That's an yebesanishia. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe